Elde düşünüyor sekin. Hakikaten öyle. Oşonda öyle misal için tazalıktın etalonu, tazalıktın en bir jetse Kurbanbek Sadi işte. Buları her de seni söylüyor, her de seni tanıtırıp atkan bol demeler. Жалған söz. Басып алған, көре албастық, жүзі тарлық адамдар. Егер осы Kurbanbek Sadi'yle bir saat söylesken adam, hani içki yürüyorsun kanday ekeni bilet. Kanday ne olur? Bu benim yurtum deyip 50 yıl, 60 yıldan beri şu klasta şu balardım benim çoğu жүрген şu balaga kim demekler? Hakim bolganda dostların çanıp ketken adamlar bolgan. Uşu kişi birini aldadı. Birovga bir jamandık kıldı degende uktun var mı? Qachon jamandık qilgan yo'q. Yo'q bo'lsa o'sha mana birimiz har turli odamlar minaki becharalarimiz, nemelerimiz mana o'sha biz menen qo'l o'zbesda minaki boshqalar kichkina oila hukumat bo'lganda ele salom aytmay qoladi-ku. Bu prezident bo'lganda da o'sha bizga mana nima qilib doimo bu kelganda yo'q. Bu bunun kolunda yok. Je olmasa bu Cakır, je olmasa bu başka, je olmasa bu mınday adam deveйтиле да. Бүт адамдарды тегиз көрөт болчу. Кыргызстандын атасы боло турган адам болчу. Эмнеге Кыргызстандын атасы боло турган киши эмнеге? Бул өзү ошо тегиз, тең, улуу кичүүгө, кары жашка, томаяка, байга деveйтиле да. Баарын тегиз көрөт эле. Мына бул колунда жок. Бул бечара жолсу тигил классташым тигинде бул жок. Эч качан тегиз мамиле кылат болчу. Ана ошо иштеп жүргөндө деле мынакей канча пенсияларыбыз көбөйүп атты. Пенсия мен ошондо гана көбөйдү. Андан пенсиялар кандай көбөйүп атты. Бир жылда 2 болуп атты. Немелерге, бейбачараларга жанагы эме жана дудук не дейт. Ушунчалык боркер болчу. Ушуларга аябай жардам берет эле. Daim yoluna Kudaya şu kozu soyduk. Uşu dostumuzdun ötken ata babalarına, uruk tuğanlarına tiysin. Soğu. Şu menen dostumuz jakşınakay olup gülüp esiraman жүрсүн. Bala çakası menen, tuğan urukları menen tınç bolsun. Dostları biz şunu pata verip, şu kozunu soyup atabız, şu neme dostumuz jakşınakay olup, işi oң olup, tınç bolup, şu biz menen bolsun. Amin. Allah